whakalawhalahi atu whakamua ke he tau wala tala tutupu ke hawhiawhi nei. Ko e whono lilifu tau ke pole ke haho neawhi nei kua kisia kua whai hikianga ke whakaholoanga whono nei kua whakailoa, ha kua tukua tupua he lilifu pale mea kua toke tālangi e pepatope ke he whonoanga. Pehea ia ke hana whakamatalanga, koe pepatope ke lata me tau uawhi hong matolu ke tau uawhi hong mawha, whiawhia laha ia ha kua lango tatai. Tolu e matapatu ngā hua kua ono whakamakutu ki ai e whakatu whono, he aho ke lata me pepatope. Whakamua, koe tau tope whakatokaanga whamahai ni ke lewe kia ke tau koloa ke lata me niwe ke uaki, koe tau langa hua ke kehe, moe whakamaupaopo, moe hiki ke whala tau whakaroanga, koe transformation. Ke tolu aki, koe tau tupe fuaki, he tau motu mai whafo, moe tau kautu mua atu kia New Zealand. Koe matakau ta toko ke whakatu whono, whaula tau whakamatalanga lau tolu, ni ko pehe, nā kai mitaki e pepa tupe he mole ke tuku atu ke he whono e ke pule. Moe aiwhi mena lahi loto, moe whala mana tu foki. Pese ia, kua whakausi e whakatu talanga whakamua, moe tuku ai ke he vili, talia e hongo furu e lirifu ke tuku atu ke he toto wanga ke waki. Toko tole lirifu kua nā kai talia, moe tahe lirifu kua nā kai vili a ia. Kua whiwhiri ai ke tuku a te papa tope ke he komisi haka ke he tope. Toriu matutaki ai e whonoanga he tau lirifu ke he ahongo fua ke whahi tapuka hau, moe whakaholoanga whono kua whakataka ai ke lata, moe aho i niawhi. Koe tau tupe he tau kautu he atu Pasifika ke malikisi hake he tau numela he tau tangata ne kua moa he tau ngangau nā kai pigisia ke he tau atu motu ha koe tau puhala kai, tau puhala whawhau seno moe whalua mena foki. Kua hahoko atu ai e tau iki pule he tau whahi malolo seno he atu Pasifika ke taha whonoanga lahi ne whakahoko ai ki Apia Samoa ke he tau Pamole ke whakatutala whakalau lahi moe matutaki mai e te whakatumatalaanga, me tā whanuanga ne whakamoria i lo tolu i honiara he tau uawhi whamataha, ne ko mua foki e o moianga mai he tau takitaki he forum. Ne hohoko atu ai e iki pule he whahi malolo seno, mo ia foki uru whakatonu he whahi malolo seno hani we, ke he whanuanga nei ne kua lahi mahuinga. Talahau ai e ia iki pule ko Joan Vidiamu, o whakatu mau ni tau atu motu ke tupe ke tonga ngā o nā kai pikisia, mai tau puhala ni kua lau ia e tau tangata, halu tola ta mga whapihia fōki moe kautu laulahi. Mai he ta whanuanga nei ni kua hai e whala ta mta kupu, ne kua whakatutala ki ai, ke whakahoko atu fōki ke lata molo tōru e tau takitaki ke forum. Koe mena lahi ni ne whakatutala whakalaulahi mo turu ki ai e whanuanga nei koe tō ngā ngā o na kai pikisia, ne kua tū toko longa ia e mga nei ke Pasifika. Si koe utai mo tūru e talawanga nei po ke tauhokotaki nei ha mo tūru ke whanuanga lahi e Pacific Island Forum ka whakahoko ki Marshall Islands e te mga hoko koe mua ke koe ue e matapatu hokotaki mo tūru ne tātou ke lango matai e tau tangata he Pasifika ke tukutuku he whetonga ngau me lango matai foki e ke lata ia me tau tukuhau ke tau mena kai. Ke lango matai ia ke tau tangata ne whakatau. Whakatau ia ke tau kai ne mahuinga lahi tau tangata ke kai ke ai ne muka ke maua e tau ngau. Tuku e tau tukuhau ke tau kai ia ke whakatokolonga hake e tau whakatau ke whiwhiri mana te tangata ke whakatau e kai ia whakatau ia ke tau punupovi. Ko tau tapaka ne ula ia tau tangata. Kai tukutuku he whamui e tau, ke lata ia me tau fualakau, ko tau vegetables, ko tau kai ia kind of whatalanga ki tau salati kai. Ke kai tau tangata tau tolu ke maua e tau malolosina, si hai e tau matapatu mana tau matulu ne tuku atu ke whakahoko atu ke Pacific Island Forum meeting. Ki sia laulahi fōki he tau tupi ne kua tuku atu ke lata me tau whakaholoanga whakaohoho ne kua ukalahi ke ki sia koe ngā hua na kai. Kai whakatumau e whahinga hua ke lali ke tukutuku hefo e tau numela tangata ne kua lau iai ke he tau ngā nā kai pikisia. Ko mai kei fōki a niwe ke tuku atu e taha tohi hokotaki, mai he whala tau kumikumianga ne ko tau se ke he motu ke he tau uawhi hongwhamataha, ne lau iai alu tōre tau tangata hongwhamali me tau tau ki lunga. Mena lahi ni kisia o ne mahuinga
ni tātu he motu tolu ke whananga nei koe he tohi hoko tā ki hangau ia ke he tau ngangau na kaipikisia ni tau si ia e tau kumi anga he mga hoko moari ke tau maanga te ki taha he motu tolu si mai ke he kumi anga ia ke tau si mai pota whakalangataha e tohi hoko taki ia ne tātu ke whananga nei. Mai he tau tohi hoko taki nei ko mai ke he whahinga hua ke moa whalu mai longaanga ke langwata ia ki halo tūra tanga hua. Ka whakamatapatu ai ki he tau ngāhi mua. Ka kua manako foki ke moa i langwata ianga mai he tau tangata. Ha kua ki seo ke whala tau mangaho kua nā kei mahui ngala he tau tangata ke watu ke kumi langwata i ke whalinga ngau. Tala hau he iki pole, ha ia e tau puhala ni ko mai ke e whahinga hua ke langwata ia tuai. Ka kua mina lahi ni kua ki sea kua uta ni ke he manako he tangata. Koe ole ni ani ke tau tangata, kai ke kua haha ia koe e ngā ngau si manako, poke ai manako koe ke hau ke tului, ua ke hau ke tului e ngā ngau hau ke wharenga ngau kai ua toka ke lahi ngā ngau si lahi atu fuki e mas ke leang ke sino. Tō mas ke lea fuki ni e mga whaoa, poke ai tala hau ka hake pe mas ke lea whakatu whono, kai pe lali ke umai ki kumi lang matai ke tului ke tau ngā. Kua whai whakatakaanga fuki ni e tau iki pule malolo seno mai he Pasifika ke tuku atu whalata manatu ke lata mo e tau mtakupu kua kau whalataha kia i ke whanuanga ke tuku atu ai ke taha whanuanga la he tau takitaki he forum ka whakahoko ai ke hatu motu Marshall Islands he tau mahina kuku i mua. Kua pā mai whakausi tuai e whono lahi i fisi ke lata mai matuta kianga he tau ngahua hiki kianga he matangi mo e tau le kua tupu whakaofo. Pā mai whakausia he iki pule ke he tau le kua tupu whakalutukia ha fisi koe li rifako inia seru i ratu. Pehe hana tau whamatalanga koe tau whakatokatokanga mata whakatuwhono mai manako whakapolitika e tau mena ni kua kisia ko mai ke takitaki e tau ngahua ke hiki kianga he matangi mai tau le kua tupu whakaofo. Koe takitaki he mdekau sprep ko David Shepherd, tatai whoki hana tau manatu mo iki pule si pehe whoki a ia nei, koe taha mena tala haua la ia nei, ni kua tau si ai he Out Pasifika ke whakatatai ai e lalo langi ai. Koe tau manatu whoki hana koe tau hiki kianga ke tau ngahua he mga aho nei, ne ke whaitua ha kua nā kai mitaki mo e totoko atu ke he tau ngahua mo whiwhirianga ha koe tau puhala ke mo e tau tope mo e tau ngahua kua lango e tau kautaha takitaha ki ai ke he tau motu takitaha. Pehea ia koe mina lahi ne kua kisia ia nā kai ke lea po ke mena ke totoko atu e tutakianga e tau ngahua nei, ka koe taha puhala nei kua kisia ke whai mena ka mō mai ai. Koe whanuanga nei kua hukui ai he tohi kupulahi ha Niue ko Richard Hippe motu ki ai si amamanaki ke whai whakatutalanga mo ia ke whahi tapuka hau ke he tuanga Niue ke he tau ngahua nei. Kua tauwhi whakaku tuai e matangahua ke lata mai whakawhou he tau kawehila he motu pihia mai tuku hefu he ke polo fiber optic ne kua hoko atuai ke maanga ko mutalau. Koe talahauanga mai he uru whakatonu he whahi moa mai whakawhanwhekau ko tuturi heka ne pehea ia kua tauwhi whakaku e ngahua ha koe manako he whahinga hua hana ke liu ke kumi whalu tupe lafkilunga ke hoko ata e matangahua fiber optic ke maanga ko riku. Ke he tau whakatokahanga ke mga ho whakapā e kua nāka i lauia e tau maanga ko riku mo la kepa ke he whakaholoanga nei. Amana ki ke whaiwhahi tapu to mō e tau tupe ke lata mai ngahua lafkilunga ke mō mai whoki whalatau ke polo fiber optic to mai ke liu matutaki ai e tau ngahua. Koe anoanoanga whoki ke tau se langataha e tau ngahua mai whakawhauanga e tau kawehila pihia mai tau kawe telefoni fiber ke mai ke liu wali langataha e tau puhala tū kai nā kai mō po ke liu ke hele whoki ha koe tau ngahua he whainga hua. Niua ni kua kawhlataha ke he tau mga honei. Ke mena ia ke mga honei kua tauwhia e matangahua mai ke e whainga hua hila ke matuta ki atuai ke taha matangahua fuku ki halau tolu ke tuku he fuai e tau kawehila fōu mai tuila ke hoko atuai ki whanua kula ke tanuai ki kelekele. Pia foki mai whahinga hua moa mai whakawhanwhekau mai ke alu tūru ke tau se whala alu tūru tonga hua ke tau le kua ke he tau telefoni a tau moa mai e tau koloa ke mai ke matutaki au te whakaholoanga fiber optic he tau whahita pukuku i mua.
Koe aho hong whamatahe e iulai ni kua whamahani e ke whakamailong he lalolangi, koe aho he lalolangi mai tau puke tangata. Koe aho ne kua whakatua i he mtakau United Nations ke tau tahe awhi hewe seu vaurung whamaheva. Ke lata moe mailonga anga moe whakalaulahi tau onoanuanga, ke tau matakupu hangao ke he tau puke tangata he lalolangi. Koe tau nei ne kua whakamatapato e ke lata moe onoanuanga ke he tau tamawhine mui ne kua whanwhanau. Moe whakahohoa atua i ke tau whakatafono ke whailang mataianga ke lauturu nei ke mai ke tau se tau whiwhirianga ni ko mitaki ke lata me halutula tau momoi. Ka koe tau manatu ke lata me puke tangata niwe ha kua kisia e kehe ke whakatatai ke he lalolangi koe whakatumau ni e puke tangata ke tau hefo. Ke tau tahe awhi hiwi seu angwhmaono ni kua hoko e puke tangata niwe ke he 5 awhi. Kai hoko ke tau tahe awhi hiwi seu fitu ngwhmawha, tau hefo e ke wha awhi, moe hane hefo whakahanga heo me he hala. Koe tau ua whangwhmataha ni tau se e tau puke tangata niwe moe kisia i koe toko tahe awhi on seo hongwhmatahe tangata ke he motu. Kua whakamoali tuai kua amana ki ke liu ka mate tau whewala ka pi fitu he matahala tahe a whaiumi mua, moe tahe ka lap fōu ni kua amana ki ke lawhi atu ke he tau whewa nei. Ko ha kupe mdaka fōu ni kua hua atu ke he langa nei, sia mana ke alo tōl ke whetoko ke tau whewa whakamua mo alofi mako, pelea ia vasele mo Southern Marlins ka ua sia e whewa ia. Koe lau ni ke uaki, to pelea ia tuapa mo alofi mako, to pelea ia Southern Marlins mo ha kupu. Koe tau tutuanga hangawa tu e ki hawhaiumu, tu taha ia tuapa me hongwhmatore ala, tu ua ia vasele me hongwhmatahe ala, tu tolu a Southern Marlins mo hewe ala, tu wha alofi mako vale ala, whakamuia ha kupu nā kai whai ala hakwa nā kai rataha ke he launi whakamua, ke he tau whiwala ka pi fitu ke lātai mo e tau nei. Whakakatoa toa e da wala tāle tutupu ke hawhia whinei amana ki ni ke mawhala i ki o ki whahatapa te tōne hangawa te kiai. Ua ni mawhoki hai e te whewa spot te hanga toko lunga, ni kua amana ki e ki whakahoko ai ke aho pungi pongi, ni kua whakahoro mai ai he aho lotu e he whahetapa nei. Nono wha, menina pō, tōliri watu atau tōru ke whilewhia whoki.